nguranga ole. إذا ما أجزاء الكلام or بالإنجليزي the part of the speech. Ole iki kada muarang gerto ngurano ngole ngwanya na fungulu ingi numrento iring fungung ole iki gan chino eda alo wala wangan numrel jan nyen fungung ole iki gabanga ideng malria ingi ngubedenia numrel jin arniring fungung ole iki gmamlaida ekal isi iring nimre marndon ngayo ngiring fungu ole iki gurata engen ngiring wala ganai da ngen wanya engen ngiring wala ngarniring nimre venang ngayo ngen fungu ole iki gurata engen ngen na engayo ngiring wala engayo ngen ngomen na gabanga idea fanga wala fataw wala fwande na wandiki engen nimria then wonto ngurin fungu ola iki gabanga idea ngen ngaka saido alo angnia isi ring wala yar nering ingrota nimria then garchan ramla fungu ola iki kuba kasai yang urata orbagan dro nimria then garchin ole gada jubenti fungu ola iki kuba ngaidia ngeni nginga jubentende wala ngidirwano wala ngeni nginga ndidia nano wala ekangano ngondoto nyengapi ala ardi